Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi ubwo bategetse ko igisirikare kirekura Colonel James Kasure wari wataye muri yombi akurikiranyweho ubujura mu bucuruzi bwa zahabu ahitwa mu Benda, avuga ko muzi neza iyi dosiye ubwo azayikurikiranira. Mu butumwa kuri X Muhoozi yavuze ko yamenye ko inzego z'ubutasi zafashe Colonel Kasure atiga ko rekurwa ati n'umwe mu ndwanyi zacu ndamuzi neza ikibazo cye nzagikurikirana. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yirinze kuvuga ibyo akurikiranweho, yavuze ko ngo yumvise hari ibyo bazwa kandi yahise rekurwa. Ikinyamakuru Report yavuze ko cyari cyamenye amakuru Colonel Kasure yaba yaragize uruhare mu gushima ubutumwa mu bantu bacuruza zahabu i Mubende. Amakuru yavuze ko batazwi niba Colonel Kasure wagiye ahabwa imyanya ikomeye mu ngabo za Uganda kugira ubwoherezwa muri Kongo kurwana azagizwe mu butabera cyangwa se Muhoozi akaba apfundikiye dosiye iremereye. Hari amakuru yavuze ko umucuruzi wa zahabu yasabwe gutanga amafaranga menshi kuri telefone, kandi mu gikorwa cyo kumufata hakaba hari imodoka ya Colonel Kasure ari byatumye afatwa nk'uko ukekwa mu buriganya. Hagati aho amakuru avuga ko mu Banya-Uganda baba umuhanga cyangwa se abafite amafaranga bari kwibwa n'abantu babwira ko babahuza n'abategetsi bakomeye mu gihugu kugira ngo ubucuruzi bwabo bwizerwe. Mu banyagitinyiro kubageraho birimo kwibirwamo akavagari k'amafaranga harimo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni Muhoozi ndetse na se wabo Saleh. Hari umunya-Uganda wa muri Amerika watanze ubuhamya mu kinyamakuru Daily Monitor yavuze ko yacucuwe amafaranga atagira uko angana bamubeshya ko bazamuhuza na Muhoozi na Saleh akanikisha ikigo cy'ubucuruzi muri Uganda. Uyu mugore yavuze ko guhura na buri umwe muri ibikomerezwa mu butegetsi bwa Museveni yari watari munsi y'ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika aza kwisanga bamubwira ko bazamuhuza nabo uretse kwambara imyenda iriho amafoto yabo nta handi hantu baziranye. Hagati aho umuryango w'Abasilamu muri Uganda basabye abanyapolitiki kutagundira ubutegetsi niba bashaka ko abaturage bamwe bagashyira hamwe. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ku munsi wo gusoza Eid y'igitambo mu cyumweru gishize abakuru mu idini ya Islam mu nyigisho batanze mu buro ku bibazo biri mu gihugu bituruka ku bayobozi bagundira ubutegetsi. Nubwo baba batavuze mu izina Perezida Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi muri Uganda, bagerageje kuvuga izindi nzego. Ikinyamakuru gisubiramo amagambo bamwe bashaye bavuze ko batumva ko umuntu umwe abadepite manda gahiki kandi atari umuntu ushoboye kuba depite muri Uganda gusa. Abanyedini bavuga ko cyaba cyiza no kuba amahirwe abandi bantu bagategeka, kuko miliyoni 40 zituye Uganda utasobanura uko abantu bamwe ari bazi gutegeka kurusha abandi bagasamuka kutarekura ubutegetsi ngo buri wese ushoboye arya bituma nta bumwe bushoboka muri Uganda. Abayobozi b'idini ya Islam muri Uganda ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko basabye bagenzi babo gutinyuka bakagana imyanya itorerwa ngo ntayo byananira kuba directeur w'ikigo cy'amashuri, kuko ngo byanakuraho ko hari abumva ko inzego bategetse bazivuyemo zahirimana nabo. Muri Uganda umwaka utaha hari amatora y'abadepite n'aya perezida. Hari abasaza b'imyaka 80 kuzamura barahiye ko baziyamamaza, harimo nka minisitiri w'imari na vice perezida wa kabiri muri Uganda umwe afite imyaka 81 undi akagira 86 gusa na Perezida Museveni uri muri iki kigero bitegerejwe ko aziyamamaza muri manda ya 8. Idini ya Islam muri Uganda ribona ko kutarekura ubutegetsi gushobora kuzazamura umwiryane mu baturage kuko bamwe bagiye mu nzego basigaye bumva ko batazirimo zitakora. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe basizenguzi muri diplomasi ya Kenya batangiye kugaragaza ko umunyamabanga wa leta mu Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu Bwana Kipchumba Murkomen yakabaye yegura kuri uyu mwanya yuko witwa Albert Ogwange aguye muri kasho ya polisi azira gusaba ubutumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Ikinyamakuru The Standard nito cyane ko basesenguzi bavuze ko kuba nta mutegetsi wo kuri urwo rwo hejuru muri Kenya wari wagira icyo avuga kuri urwo rupfu rw'amayobera byerekana ko inzego z'umutekano za Kenya zitagomba kwizerwa, abaturage bameze nk'iziragira zikicyura. Ku wa gatandatu polisi yataye muri yombi uyu mugabo bamujyana mu mujyi wa Nairobi avuye mu ntara ya Homa Bay ngo bazwe ubutumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Bukeye ku cyumweru umuryango ugiye kumusura basanga yapfuye. Abasesenguzi bavuze ko yaba umunyamabanga wa leta muri minisiteri ndetse n'umukuru wa polisi ya Kenya bakabaye basobanurira abaturage cyangwa se bakegura kuri iyi myanya. Ikinyamakuru The Star cyanditswe Rigathi Gachagua wahoze ari vice perezida wa Kenya yamaganye urwo rupfu, yavuze ko ari ikimenyetso cy'ubutegetsi budashinga. Uyu munyakenya avuga ko yaba yarafashwe azira kunenga umukuru mu gipolisi cya Kenya agafatwa akicwa, ariko byobaje abanyakenya bavuze ko ubutegetsi biro bukwiye kuvaho. Polisi ya Kenya yavuze ko uyu mugabo yaba yikomerekeje we yari afungiye muri kasho wenyine akajyanwa kwa muganga agapfa aragerayo, ariko bandi bavuze ko asanganiwe ibikomere mu mutwe bishoboka ko yaba arakorewe iyicarubozo. Umukuru wa polisi ya Kenya yavuze ko abapolisi bose yanyuze imbere ubu bataye muri yombi ariko ntibyanyuze abaturage. Bavuze ko Bwana Albert Ogwange yishwe n'ubutegetsi nta kwiyahura kuri aho ngaho. Hari abanyakenya mu bwoko bw'abaruwo bavuze ko bagambana na Odinga kuko bumvaga ko ubwo yihuje n'uriya muntu utazabarinda none birangiye bicishirije umwana. Abanyakenya bafite uburakari ku mbuga nkoranyambaga bavuze ko atari ubwa mbere abana b'igihugu bagwa muri za kasho za polisi. Leta ikabeshya ko bari barwaye bagasanga igihe kigeze ababishinzwe bakeguzwa.
hagati ariko kandi umusirikare w'umwongereza yashinjwe gufata umugore ku ngufu hafi y'ikigo cy'imyitozo cy'ingabo z'ubwongereza muri Kenya, aho undi musirikare wabwo mbere yashinjwe gukorera ubwicanyi. Uko gufata umugore ku ngufu kuvuga ko wabaye mu kwezi gushize hafi y'ikigo cy'imyitozo cy'ingabo z'ubwongereza cyitwa Batuk cyangwa se British Army Training Unit Kenya, hafi y'umujyi wa Nanyuki uri mu ntera ya kilometero 200 mu majyaruguru y'umurwa mukuru Nairobi. Uwo mugabo yatawe muri yombi abazwa ibibazo bijyanye n'icyo gikorwa bivuga ko cyabaye ubwo itsinda ry'abasirikare ryajyaga mu kabari. Perezida ririmo gukorwa n'umutwe ushinzwe imyitwarire mu gisirikare cyangwa se military police cy'ubwongereza mu itsinda rikurikirana ibyaha bikomeye mu gisirikare. Abasirikare babwo bashinzwe gukorera mu Bwongereza cyangwa se mu mahanga. Mu itangazo Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza yemeje ko umusirikare yatawe muri yombi muri Kenya. Iyi minisiteri yavuze iti imyitwarire itemeye kandi ubugizi bwa nabi nta mwanya na busa ifite mu ngabo, ndetse amakuru ari yose y'icyaha gikomeye gikozwe n'umusirikare uri mu kazi akorwaho iperereza mu buryo bwigenga n'urukurikirane rw'abamukuriye. Uko gufata ku ngufu kuvuga ko kwakozwe n'umusirikare wo mu kigo cy'ingabo z'ubwongereza kiri muri Kenya gukurikira ibindi birego byabayeho mbere by'uko umusirikare wakoreraga muri Kenya yagize uruhare mu kwica umugore w'umunyakenya. Hari 2012 umurambo wa Agnes Wanjiru ufite imyaka 21 ndetse wari umubyeyi w'umwana umwe wasanzwe mu bujugunywa w'imyanda cyangwa septic tank, no kuvuga fosse septique hafi y'ikigo cya Batuk. Nyuma y'ibyumweru bitatu aburi irengero, bivuga ko uwo mugabo bari kumwe n'abasirikare b'ubwongereza. Muri 2021 ikinyamakuru The Sunday Times cyo mu Bwongereza cyatangaje ko umusirikare w'umwongereza byemezwa ko ari we wamwishe. Kuva icyo gihe Minisiteri y'Ingabo z'Ubwongereza yavuze ko irimo gukorana n'iperereza ryo muri Kenya ku byabaye. Ikigo cya Batak cyashinzwe mu 1964 nyuma gato y'uko Kenya ibonye ubwigenge ku itariki ya 12 Ukuboza mu 1963 ku Bwongereza bwayikolonizaga. Igisirikare cy'Ubwongereza gifitanye amasezerano na Kenya ateganya ko buri mwaka gishobora koherezayo batayo zigera kuri 6 z'abasirikare bakamara ibihe bitandukanye bakorera imyitozo muri icyo kigo. Ariko igisirikare cy'Ubwongereza cyakomeje guhura n'ibirego ku myitwarire yo mu basirikare b'Ubwongereza bo muri icyo kigo. Iperereza rya leta ryashyizweho n'abadepite ba Kenya mu mwaka ushize ryumvise amakuru ivuga ko ari ugufatwa nabi ko abaturage ba Kenya kwakozwe n'abasirikare b'Ubwongereza. Ibyo birego birimo nk'igikorwa cyo kugonga umuntu kwikomereza, nivuga ko abasirikare b'Ubwongereza bateye inda abagore b'Abanyakenya ubundi bakabatererana n'abana babo bamaze gusubira mu Bwongereza. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Yanditswe mu Rwanda no mu cyari yitwa Rugeze muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu Amajyepfo muri Kongo Kinshasa. Igitero cyagabwe n'ingabo za leta ziri kumwe n'abambari bazo mu bice bituwe n'abanyamurenge. Amakuru ava muri Kivu Amajyepfo yavuze ko habaye ibitero ari ahitwa Cika, abaturage bakaba basabwe guhungira hari abarwanyi batwirwaneho. Ibinyamakuru byabo byanditswe ko bagabye ibitero barimo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi n'abazarendo. Hagati ariko leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko u Rwanda rwivana mu muryango wabanamo iyo rubajijwe inshingano n'ibintu bigamije gutuma ibibazo bihari bidakemuka. U Rwanda rwavuye muri siyasa nyuma y'uko Kinshasa yitambitse gahunda yo guha ubuyobozi bw'uyu muryango u Rwanda. Leta ya Kongo yashinje u Rwanda kuba nyirabayazana w'umutekano muke mu burasirazuba bwayo, ariko Kigali yakunze kugaragaza ko Kinshasa ibivuga ishaka kwihuza inshingano zo kurinda igihugu no gukemura ibibazo by'imbere mu baturage. Naho abantu 28 biganjemo abana bagwiye umunuka y'imodoka mu ntara mbere muri Tanzania yaturutse ku burangare bw'umushoferi w'igikamyo cyikorera amafu cyerekezaga muri Zambia nk'uko polisi ya Tanzania mu karere ka Mbeya yabitangaje. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko polisi yatangaje ko umushoferi w'igikamyo yagonze imodoka ebyiri nto aziturutse inyuma kubera uburangare. Abantu 28 barapfa, abandi 9 nabo barimo barakomereka, ariko baravurwa banamushyizeho ijisho kugira ngo bazwe iby'iyi mpanuka. Polisi ya Tanzania yavuze ko muri abantu 28 bapfuye, imirambo 18 yabonye beneyo, indi ikaba itaramenyekana ba nyirayo. Ibinyamakuru bya Tanzania byavuze ko umuhanda Tunduma Mbeya uzwi nka Tanzania Highway usanzwe weramo impanuka nyinshi kandi ziterwa n'ibikamyo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire mu abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banitwa batavuga n'ubutegetsi mu ntara ya Bujumbura mu Burundi basaba ko amatora y'abadepite bayo tariki 5 kwezi kwa gatandatu yatetswe agaciro ngo aranzwe n'intenge nyinshi zirimo kuba baribwa amajwi n'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Ikinyamakuru SOS Media cyanditswe mu makomini Mabayi, Bukinanyana, Gihanga, Musigati, Mpanda, Mutimbuzi na Kabezi. Abatishimiye ko amatora agenze bavuze ko umubare w'abatora wari umubare wiyandikishije kuri liste y'itora bagasanga ibingibi bwabyo biyatesha agaciro. Abo barashinja abayobozi muri komisiyo y'amatora ko bazanye muri liste y'amajwi y'abantu batoreye bakavanga n'andi kandi abantu batariyandikishije aho ngaho. Abayobozi ba komisiyo y'amatora mu ntara ya Bujumbura bavuze ko bazi ko habayemo utunenge, ariko nabasubiramo aya matora imibare yose itarajya hagaragara. Amatora yamaganywe n'abarwanya ubutegetsi ndetse n'abasaba ko yanavaho burundu kuko igihugu gikeneye ko ibiganiro bihuje abanyagihugu bose kurusha aya matora bashinja kwimika ibiyatanya. Hagati mu mutwe w'iterabwoba ari Shabab muri Somalia mu cyumweru gishize wavuze ko warashe kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi mu bwoko bwa Beri mu 2012 hafi y'ibindiro byayo muri Mindiro Shabel. Kajugujugu wari ifite nimero AW12 yari ubutumwa mu muryango wa Afurika yunze ubumwe kandi yagiraga uruhare mu kwimuringa biyo byabaga. Ubutumwa bwa Afurika yunze ubumwe muri Somalia kuri ubuzwi mu izina rya Usama bwatangaje ko kajugujugu yarimo kuvana ingabo zishinzwe kubungabunga umubano z'u Burundi izivana mu mudugudu wa Hawadri wibasiwe n'umwuzure w'ubwaburaga n'ikibazo cya tekinike biba ngombwa ko igwa hafi y'ubutaka bugenzurwa na Shabab nk'uko
nk'uko Usoma yavuze kugwa byihutirwa byatewe n'ikibazo cya tekinike aho guhanurwa n'umwanzi. Nubwo kajugujugu yatawe ahantu kubera icyo kibazo ngo abakozi bose bari mu ndege barimo umuderevu n'ingabo bashoboye kuhava nta kibazo, nyuma baje gukira no kwimurirwa mu kigo cya gisirikare cyari hafi aho. Icyakora abarwanyi ba Al-Shabaab bafashe ibisigazwa bya kajugujugu nyuma yo kugwa, nyuma y'abakwiza amashuri bavuga ko bayirashe. Ibi bitandukanye cyane n'amagambo yatangajwe na Usoma ishimangira ko nta masasu y'abanzi yabigizemo uruhare nk'uko inkuru ya Military.Africa bivugwa. Karema Deboye intumwa idasanzwe y'agateganyo perezida komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Somalia yashimye ingabo z'abarundi ku buryo bihuse kandi bakitwara kinyamwuga muri icyo kibazo, ashimangiye ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukomeje kwemeza gushyigikira Somalia, igihugu gihanganye n'umwuzure ukabije ndetse n'umutekano muke ukomeje guhungabanywa n'imitwe nka Al-Shabaab. Ibyabaye ntabwo ari ibintu byareye ku gihugu cya Somalia ku mwaka ushize abarwanyi ba Al-Shabaab bafashe kajugujugu y'umuryango w'abibumbye yari itwaye abagabo babiri bo muri Somalia n'abanyamahanga benshi. Iyo ndege yari ihagurutse mu mujyi wa Beledweyne rwagati muri Somalia iri kwihura n'ikibazo nyuma gatoya bituma igwa byihutirwa hafi y'umudugudu wa Kundere hafi y'akarere ka Garugudugu. Aho hantu haguye icyo gihe naho hari mu gice kigenzurwa na Al-Shabaab kandi umutwe wahise ufata kajugujugu. Umuvugizi w'umuryango w'abibumbye Stephen Dujarric yemeje ibyabaye mu kiganiro yatangiye i New York ati nshobora kwemeza ko habaye ikibazo kijyanye na kajugujugu ikoreshwa n'umuryango w'abibumbye cyabereye uyu munsi Garugudugu muri Somalia. Gukomeza kwibasira cyangwa se gufata indege zahanuwe na Al-Shabaab bigaragaza akaga gakomeje kugaragara mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'ibikorwa by'ubutabazi mu kirere cya Somalia. Ibyabaye kuri Beri 12 y'igisirikare cy'u Burundi kimwe no gufata kajugujugu umuryango w'abibumbye byerekana uburyo ibintu bishobora gufata intera mu turere umutwe w'iterabwoba ukoreramo. Ku bijyanye na kajugujugu Burundi kwimura umutekano abakozi bose byagenze neza, ariko gutakaza indege ubwayo ku barwanyi ba Al-Shabaab byerekana gusubira inyuma. Ubushobozi bw'uyu mutwe bwo gufata no kwamaza ibisigazwa ntibikorwa gusa nka propaganda y'insinzi, ahubwo binibutsa imbogamizi mu kubungabunga umutekano mu bihe bitoroshye muri kiriya gihugu cya Somalia.